Ukwentuleka kokudla nokudla ngendlela efanele kuseyinselele yansuku zonke ey'ndaweni ezakhele isifundazwe e-Eastern Cape njengalapha eMotherwell. Eminye imindeni ayibi nakho ukudla okwanele. Aim yalento into ba silwe ipoverty as much as we can kule area yaseMotherwell. Sinento ethi ke if uMelkhaya as the leader yalegadi, if uMelkhaya umanagile because une groups asebenza nazo ezisebenza ezikolweni currently. Xa sele ebadibanisile ababantu bazakwenza impact estrong ke ngoku apha. Lolu hlelo lokwakhiwa kwezivande zokulima izitshalo lukhula kakhulu kanti maduze nje izakhamuzi zizonikwa imklamo yokulima ukuze bayitholele ukudla nemindeni yabo njengoba sebethole ukuqeqeshwa ngezolimo. Apha what we have did siye sadibanisa otata aba basebenzayo begadi because uyafumanisa abantu abanamhlaba, so abantu abaninzi ba-occupy ku-space apha ezikolweni. So what we did is Lumaninanda, we spoke with them. Sabachazela ke ukuba kunale initiative ye-Motherwell Community Environmental Hub. Sathatha ke le ndaba yomhlaba safumana lo mhlaba nakumasipala. Kanti lapha kutshalwe izitshalo ezahlukene ezisiza umphakathi wale ndawo ukuthola ukudla uma bengenakho. Sinayo ispinach, sinetomato, sinayo i-carrots, sinayo i-beetroot ngapha ya. Kenceda kakhulu sisiwami. Ukuqeda ububha bendlala akuyona into enganqotshwa ngosuku olulodwa, kodwa lokhu kuyisibonelo sokuthi isixazululo singaba khona emphakathini obumbene ukulwisana nendlala kuleli.